hawak mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Oras ti Radyo Tiradpas. Quintepen sa anul tarten. Dan 8 minutos. Kalpasan ti oras nga alas 6. Tamalum ti Lunes. Pitsa 15 ti mabilang. Iti bulan ti December taon 2025. Kasi ti sigod papagayam nila. Magkadwa tayo ti Master Control, Angel Alice Molina, kastamutin ti TV Side Tepen sa Anil Tarten, ni John Vincent Gumintong. Maumay man rin nagpalay lang kinagampayag itilawang at tangatang sa manglad isa maraydayaw wapagtengan nyo. Babaan iti dahito ya programa ana paulwan sa miwingayo ken dandani ti Lucania. At ag-survey winagpay kada kayo Manong Lito, Alcantara, iso ti sila namang Kevin, ti magpasangbay kada sinurat yo, abon ti dandani yo, anakay palaunan, ti mensahe kada ti patigyo, iti biyag. Ti kastamutin na iti papagayam yo na yan, at tumartarabay ti dahito yung programa. Mabalin mo at ngadamin nyo, nagita kumenyo ti live Facebook, ti DZTP Radyo Tiradpas. Kita tingarot muna sunata, amay ruknoy kada kay amin apada-pada. Pakwamanan, interambakan, altaw pagkasatan, iti balbalay, anyan adayag, dekorasyon na dumaduma, at sa Santa Claus, dakil alen, naranyag, a Christmas tree, aking kiping, silaw, de color, aparola, kakintasan, apartenan, ituntot, no se buena, queso de bola, lechon de leche, mamon adobo, hígado, spaghetti, pancit dodol, fruit salad, apretada, lechon ang manok, tinono, painga, ikan, iti besperan, iti Pasqua, at tanto, misa de gallo, sa simbahan, anyan anarway, nga umay, agtay dayaw, umay dalolo, sa parents ko, kastamet, kakasat ko, daan tikenan kel ko,
Dan sa 24 minutos, kalpasan ti oras nga alas 6. Yung sakbay na papagayam, nga tigibasa ti muna tilandanew, kablawan tayo muna ti papagayam tayo, manayat at martarabay, tinay ito yung programa, ita Western Pangasinan. Kastamo ta probinsya ti La Union, Benguet, Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, kay Ilocos Sur, kang runan ti Siyudad ti Candon, ngayan ti Radyo ti Radpas. Kitatuyin na ti branded na motorsiklo. Honda, Yamaha, Ken, Suzuki, Casor installment, anya pa itururay nyo gagayem. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makailwar ti motorsiklo yu, ti Don Philip Marketing Corporation. Manipod Candom Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Sur, Ken, Abra. At data uray agunguna 1,000 pesos, padad dati makuyog na customer ang makailwar ti motor na. Nwadal kita sa Lutsudio tumawag, kila ito yung cellphone number 0927-6952-099. Ino kumontak ti Via Messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo karagitin na nakama ta branch office ti Don Philip Marketing Corporation yung saan nyo liplipatan ng ibaga tinagan na Lito Alcantara. Sales manager ni Bagayo, anang igyo ti radyo ti Radpas. Karagitin na danunan nyo kakapintas kinaisim mababalasang to opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapnoy sige na maalay yung mutlang di 1,000 pesos no makaiwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, kit requirements to valid ID, ken may salang ako mikara. Don Philip Marketing Tagur-Uray kada kayo. Dagiti mo't nakabaylon ti motorsiklo na, yung kaya lanon dagiti original uwara, CR ti motoryo, sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Hasta mo itong karagdisaan pa'y, anakaala ti plaka, ti motorsiklo na manipod taon 2017, nagpababa 2014, yung kaya lanin mo ni-claim sa di opisina ti LTO District, Candon City. Itugot yung lang na kita original ORCR, ti motorsiklo yung agraman, valid ID. So kaya't yung mo tagpalamis, umagas kayo lang ni Tanuwas, Pure Boco Diyos, masarakan ti National Highway, si Dawin Santa Cruz, Ilocos Sur. Ukwa kin Matunan da Jonas, kin Ruan del Amin. Nuwas Pure Boco Diyos, National Highway, si Dawin Santa Cruz, Ilocos Sur. Hello, kumusta papagaya? Mas asidigan iti Paskwa. Sa kasagana yon nagitay. Regalo kiti inaanak ti binyag. Inaanak ti kasara. Anlang adayta. Iti makunkuna ninong kininang may da kayo Paskwa. Kablawan tayo rula pagayam. Artemio Kabangkala, Constantino Dolormente, Renyo Kabangkala, Tito Barcheta, Hilario Kabangkala, ti Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocos Sur. Astamutin Karapagayam, Rolando Gamoso and family, ti Bagar, Candon City, ni Rogery Rodriguez and family, ti San Isidro, Candon City. Astamutin ko na Mr. and Mrs. Roy Jodelin Romero, Joana Romero, ni Joao Romero, the 6 General Merchandise, Robio Galimuyod, Ilocos Sur. Kablawan tayo mo na pagayam, Angel Racoya, Tilantag, Santa Cruz, Ilocos Sur, Agnes Obrero, Titaleb, Bantay, Ilocos Sur, Linda Ontar, Elsie Ontar, Tariwas, Bani, Pangasinan.
Astamo tira pagayam, Anita Labayog, Dinwandas ni Monsing Arsiaga, Tibigbiga Sudipon La Union. Kablawan tayo muda pagayam, Alex Manaug in family, Tisapang Galimuyo del Cosoram, ni Pastorano in family, ti Robio Galimuyo del Cosoram. Pingastamot ni Rebecca Dagsi in family Barangay Kalungboyan, Galimuyo, Elo Cosoram. Kablawan tayo muda pagayam, Melba Rosario, Imelda Valdez, di Barangay Patpata, Sikin, Candon City, ni Camille Gasatan, di Barangay Paypayad, Candon City. Astamutun nga pagayam, Bilmagari Gabuatin Family, di Pariok Pers, Candon City, Edna Galon in Family, di Pariok Sikin, Candon City, kini Daniel Galcon, di Kalawaan, Candon City. Astamutun nga pagayam, Edna Tolentino, Tisilag Santa Maria, Ilocosora, Erlinda Inurelia, Darnap Salcido, Ilocosora, Princess Bulburo, Tagabaro, Juan Santiago, Ilocosora, Abura Santiago, Ilocosora, Venus Monte, Vidan, La Trinidad, Benguet. Kablawan tayo mo na pagayam, Vilma Sullivan, in family, ni John Sullivan in family, ti Mabilig Siga Ilocosora. Astamutun ka Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista in family, Ipi Bautista in family, ti Barrientos Lona La Union. Kablawan tayo mo ni Jericho Lucero, ti Quireno Tagudin Ilocosora, Kinimina Isladi, Tararampang Balawan La Union. Kablawan tayo mo di pagayam, Batputlas Igan daw asen, ni Jaime Francia, Romel Francia, Jefferson Inurelia, Domingo Inurelia, Luis Ganad, Mr. and Mrs. Clifford Eileen Ganad, ti Concepcion Gregorio del Pilar Ilocosora. Astamutun kini pagayam, Norme Batingan, Mian Batingan, Rio Batingan, ti Barangay di Guzman, Mabini, Pangasinan. Kingastamutin ken Merlin Noma, in family sa Mang Norte, Molinaw, Pangasinan. Kablawan tayo pa na pagayam, Duna Abungan, Disimi Orbos, Jamaica Maymay, Rosel Largo, Asli Tumbaga, Marcel Abungan, ti Barangay Kulayo, Bani, Pangasinan. Kita tingorog ninte basa ti Maysa Danio Paray ti Pasqua. Danio dayto yan na paulwan, Pasqua dito'y kandon. Agliplipyas ti Rayray igid ti karsada, Mangip parangarang isem baru anam nama, Dupodop tattao ragsakda nagpaiduma, Asumang baymanin nadaga Paskwa. Nasilawan na kay kayo, rimrimat ag kerem-kerem, Ranyag tagpatnag, kapya ti umisisem, Salimsum ti Paskwa, agayuyang rikna kinakem, Rambakan panakayanak, maladagay jay Bethlehem. Paskwa dito'y kandon, iburay na panagkaykaysa, Panagsasarak kininmiliw, ititunggal maysa, agpasyardag ti baddek, kag iti napipintas sa buya, kasi ti Eco Tourism Park, Baywalk ken Sunset Plaza. Paskwa dito'y kandon, naragsak kinatal na, dagiti agawid, umay
agagarda kinsid ka, agur uray kare kalamay, kurnik kinimpanada, akadinanggay ti patupat, suman kin bibingka. Maring manin nasaya ta kababalin kin kanawilan, panagipas-paskwa karigbalbalay, apagkankantan, ubing na taingan, ninong kininang, pamilya karuba, mapanday ti simbahan. Paputok ti mangsarabo, iti rabi ti Paskwa, iti lamisan na duma-duma taraon ti sagana, nendaklan na rambak, kapya kinayat dito'y daga, napas na kakararag, may pay ti apo na marswa. Suray ta ti Dani na Pauluan, ti Paskwa dito'y kandon. Kita timot nga ruti, may sapay na Dani para Paskwa. Dani na Pauluan, Paskwa manin. Rumi matrimat, between na silaw, mga nandinay ti panunot, akawaw, may palpalays na salimsum ngangin, awang ti Paskwa, palagip karatayo amin. Sinsilyo na urnong, mangrugin ngagkulibatang, ibusin dagiti ububing, umayag karuling kin kumansyon, babakot lalakay, sang kamaduda, arpa kinayo, gitara ay namayat tilanggayda. Tagi oray ni darundon, ni manong na nga uray, manipod syudad, agaw iti probinsya ti Away. Kadwanan to, agaramit suman ken kanyubong, kayatan ruman nakipak, kanalbong nga natibong. Ay Paskwa, agdyastan lobong ti barukong, parol na sabitin, iti tunggal tawa kin pagtaingan, tiaglawlaw, nalawag nawang ragsak manan, nagaaway, amang pasungad, kinininyo Isos. Sang kamaysa, amang biyag ti minsay ti Paskwa, kinawatan, pinakawan, si bubukal at tawon manan. Suray ta ti duadani o nagsaruno, aparay ti Pamaskwa. Kita timot nga ruti may sa sunata, ame pakuyog ti Dani o aparay ti Pamaskwa.
Muna-unay, mangkablawa kada kayo amin ti Merry Christmas and a Happy New Year. Gagayem, kakabsat, ken kakapamilya iti Candon City. Kayat ko ited kanyayo apo iti nabara na Paskwa. Laglagupin tayo iti napudno na kay panan na giving sharing ken mangiparit na iti thank you iti pamilya tayo. Agyaman ak unay kada kayo to'y puso ken ritna. Makimay-maysa kada kayo iti daytoy na selebrasyon iti birth of our Lord Jesus Christ, our Lord, Savior, and King. Agyaman ak unay, Dios agnina kada kayo amin. Today ako sa payout ni natin ang programa Tulong Eskwela Program nga nagkaputi programa ni DSWD na ayuda para sa kapos kita. Isugamin nato ni programa na in-request ni President Bongbong Marcos na aming pamilya na pagkawag ng financial assistance. So, napanunod ni Kongresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez nga inugi dati na program ng AKAP. So, dati yung AKAP ako ay sa kabarbaro ng programa ng DSWD and dito yung ako at dito sa bali na mabalin makaawag ng financial assistance. Iti daytoy nga isasangbay iti Paskwa, iti dawat ken kararag ko, iti ama tayo sa dilangit, ket pada-pada kuma nga iti salunat, karadkad, ken kastamat nagtultuloy nga pamindisyon, iso kumati adda nga ipaay natin sa tunggal may sa kada tayo. Kada kayo ay kakailyak sina San Emilio. Ket sapay kumata, pada-pada tako amin ay nasalunat, sa intako pa ng silibrar iti panakayenak ni Apo Jesus. Diyos unay ti agina ket matagot-tagot ako amin nakyang o nan ilit ako ay San Emilio. Sama-sama Kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino. para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas. May isa kapatgan na tradisyon kada tayo at Pilipino ti Paskwa. So daytoy ti kapatgan na selebrasyon tayo. Intayo makipaskwa, makimisa de Gallo, ken agsasango iti Noche Buena. Oray pa'y kasano, iti panubok iti biyag. Isinagaba tayo, dagiti kalamidad,
Nang dalapos iti lugar tayo. Ken dagiti problema. Iti sa malubungan. Ngem, ada tayo lagta, nakaisem, napnuan ayat. Adiam-yaman, kadagiti bendisyon, nga ada alinakam tayo, tiday to'y atawen. Awanen, ti kasamitan, kapanang rambak iti Paskwa. No di, kadwa iti pamilya, mangiparik na iti ayat. Ken, agyaman iti apo, iti basit, ken dakkel, abanag en buray na kada tayo. To'y kapsat, ama, ken gayemyo, Eric Singson, kaduak iti kapisi ti puso ani Grace, ken si bubukel a pamilya, yabrasami, iti naragsak a Paskwa, ken nakaptiya kuma a baro atawen kada tayo. Amen. Dan 37 minutos, kalpasan ti oras nga alas 6. Ikablawan tayo na pagayam, Rogelio de la Cruz and Family, Kitinan, Santa Maria, Ilocosora, Naron Dueling and Family, Tidasay, Narbacan, Ilocosora, Espiritu Salvador and Family, Ticabaruan, Santa Maria, Ilocosora, Kene Florencio Soliva, in family Tapato San Esteban ni Locosor. Kastamutin karapagayam Glenviras in family Ibang Bangar Burgos ni Locosoran, ni Alci Ansita in family Ibang Layan Narbacan ni Locosoran, Anthony Dueling in family Tiabor Narbacan ni Locosoran, Kinisani Calderon in family Tikinarayan Narbacan ni Locosoran. Kablawan tayo mo ni Daniel Abalos, Rolando Abalos, Rinaldo Villaros, Lorenzo Sibain, Tilangqua San Emilio Locosora. Hasta mo tayo Kirby Villaros, de Matubwe San Emilio Locosora. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Eleanor Quaresma Alcantara and family, Tinalasin Santiago Locosora. Hasta mo tayo kapagayam, Fridalin Ortiza, Tinagtutuan, Gataran, Cagayan, ni Marlo Nagbayani, Rodrigo, Tikulaw, Claveria, Cagayan. Hasta mo til pagayam, Glory Bayong Ibia, ti Santa Maria, Ilocosor. Kaplawan tayo mo ti pagayam, Mansit sa Villano, Takadina, Tinambruangan, Kabugaw, Ilocosor. Hasta tablawan tayo pa na pagayam, Renato Tingorden, Brenda Tabora, ni Sherlyn Rivera, ti Barangay, Ortiga, Baknutan, La Union. Hasta mo tayo pagayam, Rita Puro, ti Kabugaw, Ilocosora, Wendy Lorita, ti Magsingkal, Ilocosora. Hasta mo tayo Edgar Marquez, ti Bukay Abra, ni Abi Kitasol, Joshua Kitasol, ti Kawayan ni Locosor. Kablawan tayo mo ito pagayam, Lorde Posilero, Marlita Gamata, ti Lintik, Banayuyo, Locosor. Hasta mo ti Robert Badilla, Randy Badilla, ti Barangay, Ligaspi, Galimuyod, Ilocosor. Kablawan tayo mo ti Nestor Sumawi, Josie Galindo, Edwin Tolentino, ti Dinaratan, Salcido, Ilocosor. Hasta mo ti Elvis Ulanyo, Joy Ulanyo, ti San Pedro, Candon City. Unana ditoy, ni Nati Valdez. Merry Christmas po, Mayor. Wala, sino nga Mayor? Magumanagan na, baring ikanakate, gift mo. Kablawan tayo mo na pagayam, Thierry Alcantara and family,
Marilyn Petarque and family, Eli Alcantara and family, Los Alcantara and family, Ismael Gaboy and family, Mr. Miss Ruben Norma Valdez and family, di Barangay Waigdaya, Candon City. Kastamot ng Kanapagayam, Lito Turalba and family, Lito Turalba and family, Barangay, Kalumbaya, Galimuyod, Ilocos. Kennedy Bina Rosendo, di Kalimugtong, Galimuyod, Ilocos. Kastamot Kanapagayam, Tirlita Mika Emilia, Edita Manzano, di Kaliwake, Salcido, Ilocos. Kastamot yung kinaanak Kasim, di Butubot, Balawan, La Union, sa Libaging di Talimpugo, Balawan, La Union, ni Marta Sabado, Cassandra Antonio Cruz, Ginaburan, Balawan, La Union. Kablawan tayo man ni Lorna Bumaksa, di Poblacion Villavistosa Abra, di Carmila Milandres di Piligan Abra, Annali Asuncion di Bangad Abra, Lorena Divina, di Babalasiwan, Santa Maria, Ilocosora, Kinimian Braceros, di Pakkang, Santa Maria, Ilocosora. Hasta Kablawan tayo Lapangayam, Fatima Valdez, Evin Valdez, Merle Valdez, Rovel Kamat, Ricardo Sabado, Ticorroy Santol, La Union. Hasta mo tingin Albert Rapala, Wapre Regepo, Mr. Mrs. Bolyon Organaban and family, di Barangay Patpata, Sikin, Candon City. Kablawan tayo mga Lapangayam, Marlita Pascua Cortez, di Kalangkwasan, Salcido, Ilocosora, ni John Rogudo at Bugbuga, Santa Cruz, Ilocosora, Marisa Rubia, di Kalitong, Burgos, Ilocosora. Kablawan tayo mo na pagayam, Arnel Garcia, Joby Garcia, Ira Garcia, Tisabuanan, Santa Lucia, Ilocosora. Hasta mo tun kalapagayam, Wilson Calindas, mga Pilipinas, Diga, Gallardo, Crisanta, Villacarta, Lili Gambon, Mr. Miss Nanding Piligalot, and family ti Barangay, Maganig, Gabor, Candon City. Kablawan tayo pa na pagayam, Darwin Pantalion, Alexander Pantalion, Tigapang Pilar Abra, ni Gatot Riz, Tokepa Loba Abra, ni Madeline Monses, ni Tamak, Villa Visosa Abra. Kablawan tayo mo ni pagayam, Alfonso Rayray, Manariman mo at nagbibuya, di live Facebook ti programa, sa aming ayog, kay Dandani, Tilokanja. Kablawan tayo mo ni Melchor Dunya, Paulino Dunya, Erwin Dunya, Joseph Bureta ti Barangay, Boter Santa Maria, Ilocosor. Hasta Kensaria Tubia, Charlotte Aglusolos, Oliver Kodjamat and family, ti Makawayan, Burgos, Ilocosor. Kablawan tayo pa na Mr. and Mrs. Frederick Marcel Combas and family, Filimar Combas, ni Priscil Vileno Combas, Andida Combas sa Barangay, Gayaman Loba Abra. Hasta ang Ebi Nicanor, Eduardo Nicanor, ni Patar Agno Pangasinan, Kinilailani Rivera, ni Barangay Barlo Millsite, Mabini Pangasinan. Kita tingurugin de basa ti Dani na nagkapukin Martin Salamero, di Sentro et Claveria, Cagayan. Ti Dani una na Pauluan, Sam 8 ti Balayge. Dumgas tarigagay ti biyag, kit sumgad tinamnama, ngait din barong agsapa, sinamart
tinamari sa raya, amang digos lawag tidana. Iti panaglabas iti aldaw, kas kapardas puloy a dumaplaw, buyugan sa lumsum, amang sibog dagiti linnaw, amang bisibis gagar alumungaw. Kasabong agsampaga, umayamum banglo agadiwara, manglapono sardin ni parmata, amang itunda manggawat iti pluma, digges ti sigged ti damnama, umalimpato kawan patinggana, iti nagkrusan ti dalan na nawada, sirmatat masakbayan tumparda, rimat ti biyag anayurit, di pulos agmaumaw nga aglunit, suban ti apris, kitkalantayan rangtay terapak, samit ni balaygi, sidadaan na maragpat. Suray ta ti dani na paulwan, samit ni balaygi. Nanagapukin Martis sa Lamiro, ti Sentro et Claveria, Cagayan. Kitatimot na rutidani ni Pagayam, Huelan Agustin Manguba, ni Banna Ilocos Norte, Dani Daitoy Aparay ti Pasqua, ti Daitoy a Pasqua. Mariknaklatta ti salumsum, amang kawiwi ti tibagit, uray dingdingan tina ikagaya rutap, arikapun latta ti paluyupo ti angin, kaknulang day di abrasa, takasladjakon may mutektekan, lagi tinaglaba sa kabos iti kalman, anakay binggasan lagi ti panawan, akaadam iti dinak. Ngem nawayakit di adilanggayan nak, lagi ti may pasngay a panagdalyasat, akinagubal ko ti sepnget amang tanawag, itiranyag kinilig ka kiti init. Wen iti daytoy a Paskwa, napagtalinaed ko, asilulukat to'y riknak. Rumusrusing latta, ti sim mamang tedek, karagiti kalikaguman ta aragsak. Maragsakan na kadgalat tay tilagip. Apasantaken tunggali kukulding tilamis. Amang ipalpalagip itirik na. Iti panakadanon manin iti Paskwa. Suray ta tidani wana paulwan, iti daytoy a Paskwa. Nagapogin Pagayam, Huelan Agustin Manguba, ti Banna Ilocos Norte. Kitatimot nga rin ti Maysa Sunata, ay may pakuyog ti dua dani wana agsaruno. Paskwa manen, interambakan
no se buena, queso de bola, lechon de leche, mamon adobo, hígado, spaghetti, pancit dodol, fruit salad, apretada, lechon ang manok, tinonok, painga, ikan, iti besperan, iti Paskwa, at kanto, misa de gallo, sa simbahan, anyan anarway, nga umay, agtay dayaw, umay dalolo, da parents ko, kastamet, kakasat ko, dantik, kenangkel ko, nininang, keninong ko, nudong tengen, baro atawen, kanal buong, makatitileng, at kapitis, lebentador, triangle, ken marka bawang, at tatomson, ken machine gun, 38, ken armalite, kanyon, bembo, ken panty, fuera, iskan, mesay. Iti bisperas, iti Paskwa, at tanto, misa de gallo, sa simbahan, anyan anarway, nga umay, aktay dayaw, umay dalolo, da parents ko, kastamet, kakasat ko, daantik, ken uncle ko, nininang, ken ninong ko, nodong tengen, baro atawen, kanal buong, makatitileng, at takitis, lebentador, triangle, ken marka bawang, at tatomton, ken machine gun, 38, ken armalite, kanyon, bembo, ken pansit, fuera, iskan, mesay, kanyon, bembo, ken pansit, fuera, iskan, mesay, kanyon, bembo, ken pansit, fuera, iskan, mesay. May the spirit of Christmas fill your hearts with grace and blessings. Sapay kuma, tanawad-buad na grasya, ken bendisyon iti sumangbay kadagiti pamilya tayo. Here's to a brighter and more blessed year ahead. Merry Christmas and a joyful New Year. tayo ita, kakailiak ti Ilia Santa Lucia,
Adunay ti rason no apay apilyan tayo ti agragsak. Umuna, gapo tadaytoy ti fiesta ti ili tayo. Awisan kayo tapno makipagrambak, kadagiti adu apasken na ininaw mi tapno nagdadanggay tayo. Padayawan tayo ni Santa Lucia a patron tayo. May kadwa, isu daytoy ti kagasatan ng aldaw tayo a Kristiyano. Ti aldaw apan nakasubbot kadagiti basbasol tayo. Babaen ni Apo tayo na Hesus Kristo. Gapu iti ayat na nasubbot tayo. Daytoy nga rod ti kangangayadan nga aldaw gapu ti panakaipasngay ni Hesus Kristo. Babaen kani Santa Maria nga ina tayo. Nasudi a panagayat. Kablawan kayo nga rod. Tunggal maysa kaduak ti pamilya. Manipod iti puso mi naragsak a Paskwa kinagasat atawen 2026 tay amin. Ranyag Santa Lucia, Bagyong Serbisyo. Manipot, tinagan ti LGU officials and employees, ken ti pamilya. Kablawang kayo ti aming nga kakalyak. Iili tayo nga banayuyo, pinakagsak nga Paskwa, kinagasat at barumatawen tayo amin. Ado a version winno kay papanan ti Paskwa, itunggal maysa. Ti kay papanan ti Paskwa, para kanyak, amin nga intay aramiden, ket intay latay lagip tinagan ni Apo Diyos. Tapno ti intay aramiden ket mayan nato ti inna pagayatan. Toy anak ken kabsatyo nga kumabkablaaw. Toy napudno ngang serbi kada kayo. Public servant Alex Caro. Insakto alas 7. Kitagtuyin na kita naka-branded ang motorsiklo. Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Kaso installment, anya pa iturahin nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo. Ang mga reward motorsiklo yung Tilon Philip Marketing Corporation. Manipod Candombras na Bantay, Santo Domingo, Ilocosor, Ken Abra. At data uray 1,000 pesos kada at dati makuyog na a customer ang makailwarte motor na. No dati sa studio tumawag tinaytoy a cellphone number 0927-6952-099. Rino kumontak ti Via Messenger Rito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo. Karagiti na nakama sa branch office, Tilon Philip Marketing Corporation, kung saan nyo lipipatan ng ibaga tinagan na Lito Alcantara, Sales Manager. Ino'y bagayo ng agyo, tiradyo, tiradpas. Karagiti madanunan nyo kakapintas, kinaisim mababalasan sa opisina Tilon Philip Marketing Corporation. Tapnin sigila maalay umutlang di 1,000 pesos na makailwar ti motorsiklo ti customer. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, ket requirements, global ID ken may salang ako mikar. Don Philip Marketing Tagul Oray kada kayo. Nagitimot na kabayon ti motorsiklo da, yung
kayalanin na kitol General Owara, CR Timotorio, sa opisina tilong Philip Marketing Corporation, Andon Branch, Canton City. Hasta mo talaga saan pa nakaala, iti plaka Timotor Secluda, manipod taon 2017 nagpababa, 2014 ng kayalanan, binuiklim sa di opisina, LTO District, Canton City. Itogot yun lang nagitay, original ORCR Timotor Secluyo, Agraman Valid ID. No kaya't yung mo tagpalamis, lumagas kayo nila Nuwas Pure Boko Diyos, Masarakan ti National Highway, Sidawin Santa Cruz, Ilocosora. Kukwa kipalmatunan da Jonas, Kenruan del Amin. Nuwas Pure Boko Diyos, National Highway, Sidawin Santa Cruz, Ilocosora. Kunamit na Alfonso Rayray. Good evening, Idol. Great Command Tay Pagayam, Robe Kala, Itasinait Barangay, Duyayay from Al. Thanks and God bless. Nagkapureta kin Alfonso Rayray. Kablawan tayo rin na Pagayam, Mr. and Mrs. Danilo Luce Galleso and family, Mr. and Mrs. Dennis Wilma Alcaide and family, Mr. and Mrs. Raymond Doliente and family, Jomel Alcantara Jr. and family, Emil Inigo and family, Chokilo Balvin and family, Tito Balvin, Berelio Balvin and family, Dennis Aguilara, Benedicto Kodjamat Jr. and family, Robin Kodjamat and family sa Barangay Alangigan Sikin, Canton City. Kasta mo tayo kablawan tayo na Pagayam. Susang Galutan, Tibagani Campo, Canton City, Nininaw sa Katirman, Canton City, Astautin Eric Saldua, Tikamaraw, Narbacan, Ilocosora, Tenilaria Kisay, Tambulugan, Narbacan, Ilocosora. Astaw kablawan tayo pa na Pagayam, Victor Abaya, Tikamanggan, Santa Cruz, Ilocosora, Nidayan Cortado, Tikalawan, Canton City, Iria Palya, Tilobong, Santa Lucia, Ilocosora. Astaw mo tun ka na Mr. and Mrs. Bini Violeta Alcantara and family, ti Barangay Ansad, San Esteban, Ilocosora, ni Ginalyn Mina, ti Kabkaburaw, Burgos, Ilocosora. Kablawan tayo mo na Pagayam, ang Elisabon Seleksyon, in family Kabarwan, San Emilio, Ilocosora. Astaw ti Marie Valdez, ti Patak Burgos, Ilocosor ni Dennis Badriaga, ti Banggad Abra, ni Augusto Mico, Yorina, ti Suyo, Ilocosor. Astaw ti Angel Arcina Tabor, Narbacan, Ilocosor. Ablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Jeffrey Lisa Gambito in family, Narling Galon in family, ti Barangay Waigdaya, Canton City. Hasta mo tingin na Mr. and Mrs. Yarmayla Garnasi Gawat in family, ti Katerman, Canton City. Ablawan tayo mo ni Angke Malano, ti Bangar La Union, Lilia Dagnot Kasilagan, Banayuyo, Ilocosora, Salikod Jamat, ti Santa Cruz, Ilocosora. Hasta mo tingin ka na Pagayam, Lenny Ramirez, ti Madarang Salcido, Ilocosora, Mirila Marca, ti Kimarin Salcido, Ilocosora, ni Marcial Bravo, ti San Tiburcio, Salcido, Ilocosora. Kablawan tayo mo di Pagayam, Mercy Gabor, Ira Crisanto, Erickson Kines, Manuela Kines, ti San Nicolas, Canton City. Kablawan tayo mo di Florante Gramay, ti Santo Tomas, Canton City, ni
Lilia Gawat, Diesel Gawat, Lawrence Gawat, Katerman, Kandun City. Kastaw Kablawan tayo pa Mr. and Mrs. Abraham Abalos and family, Mr. and Mrs. Rodrigo Mariano and family, Mr. and Mrs. Irene Antolin and family, Mr. Ruyo Abalos and family, Mrs. Nice Kubar and family, kini Mr. and Mrs. Abraham Abalos Jr. and family, Isabangan Pinggan, Burgos, Ilocos. Kablawan tayo pa ni Ben de la Cruz, Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Ruiz, de Barangay Pinipin, Santa Cruz, Ilocos. Astaw kay Rene Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal de Barangay Nasod, Santa Cruz, Ilocos. Kablawan tayo ni Brenda Riula, de Barakbak, Tagudin, Ilocos. Kablawan tayo mo na pagayam Josie Valdez, Ligaya Balbeng, Claudio Baruga, Daniel de Rosario, Miriam Corbeto ni Jun Balucanag, Kinisansan Sumakiab, di Barangay Bilbiday, Galimuyod, Ilocos. Hasta mo itong materi sa Gaboy, Dan Albertangan, Lucila Elcamo ni Osang Reclusado, di Barangay Rubio, Galimuyod, Ilocos. Kablawan tayo mo ni Retired Master Sergeant Arturo Passion, Ora Passion, Kati Passion, Mrs. Allen Barangay Captain, Mr. and Mrs. Ruben Mamaklay, San Roque, Santiago, Ilocos. Kastautin Cesar Gakutan, Julita Gakautan ng Gakutan Family, San Nicolas, Candon City. Kita tingor tidaniw. Hindi basa nagapog pagayam. Nura bay sa Matias, Itagat Sur Claveria, Cagayan. Tidaniw na Pauluan. Baggak. Talo alitra anapnuan kay Papanan. Ina na dungo, ina kapapatgan, si Kati taklin ko, nusyak malmaldaangan, sikat sa lapnib ko, tiyanyaman na dangadang. Dakto makasubat, uray kanuman, dagi tinarnuay, asakripisyo ngayong kaimpay. Impustam tibiyag mo, napnulawagin na akmasirayan. Ito unos panagbiag ko, di kapulo sa nagliway. Nagasatak tasika tidanang ko, anang tubay kanyak tapmibiyag ko di agkilo. Lupay nagagat ka, adutin nak na sursuro. Ang runan ti agbyag, kintumakter ang bukod ko. Agsalugan tapiksam, imbilig saritam, di aglumun. Tatunggal balikas mo sa muwingin na akdenggan. Itidalan na pagnak, baggak kangin naksuruten. Tatmudyak mayawawan, uray sip ngot tidumteng. Siray tati dani na Pauluan, baggak. Pinagapogin Julindis no Rabay sa Matias, Itagat Sur Claveria, Cagayan.
Tatoy mo nga ti Daniel ni Pagayam, Aris Lirik, ti Claveria Cagayan. Ti Daniel na Paulwan, Agur Urayak. Anyaman na tawon, asumangbay ka, akas pamanuknuk, kinapudno, ken parang parik na, kinapatigkukin ka, noy ti panaguray ko, kitnabayag, di mapunas namnama awandanag. Tangamin surayak ingka panaglaya. Dahil tatawon, isunto'y nak iparamag. When dagiti aldaw naglabas, as paragserbe, ayata di mapunas, tarigagayag, unay ayat di agkupas, aguray kit gunudag, anyaman nga oras, iti sasangbay mo, dawated nga unay-unay, iserbim panagtalog, kinaamin na sa gulay, pag binuligan ta kuma, nigat kinamay, amang pasantak, napnon iliw at tarigagay, suray ta ti Daniel na Paulwan, Agur Urayak, nagapukin Aris Ilrik, ti Claveria Cagayan, nung dahito ikada sa Jepagilian, Hong Kong. Tatimot nga ruti may sa sunata, may pakuyog ti Dwa Adanewa. Pasugno, ibalot na't nairot nga rakot mo, taagip mo, iti ipasabat mo, ibuklen maning ayat tinggit biro. Oray adayo sikat mapagpanunod, tunggal rabi ijak makaturog, asid kala kala kumakitag pa sa nagagken ka, iti pa nagsubli di kan panawan ket intay tuloy relasyon na napalibig, sisipenta ni ayat ngawa ng masping aglang sata anak kalingin. Sikat mapagpanunod, tinggal rati ijak makaturog, asid kala kuma, kitag pa sa nagagken ka, iti pa nagsubli di kan panawan ket intay tuloy relasyon na napalibig, sisipenta ni ayat ngawa ng masping agrang sakta anak talingin.
all my kaprobinsaan, here at home and across the world. May this season remind us of our time-honored principle of panagkakadwa or togetherness and of what truly brings joy even during challenging times. As we celebrate Christmas and the coming New Year, let us choose to live in compassion and unity, act with good faith, and inspire positive change, especially for the next generation. Manipod iti pamilyak, kablaawan kayo iti narambak ken naragsak a Paskwa ken nagasat a baro a tawen. Agyaman ak kada kayo amin, kaprobinsyaan, ken Diyos ti agngina. Let's wander Pampanga's culinary scene. Known as the country's culinary capital, Pampanga is a regular stopover for foodies, where culture and cuisine combine into the unique fusion of flavors of vibrant Kapampangan dishes. You can fill up on the colors alone. There's so much to sample, especially when you're in a foodie hotspot like Pampanga. Find more Filipino flavors in your next virtual tour. Yabrasak man ti naragsak ken napnuan ayat akablaaw ko iti daytoy a Paskwa. Sapay kuma tati mensahe ti apo tayo nga ni Jesus, iso kuma ti adda nga mangtignay kada tayo tapno iti kasta, maiparik na tayo met ti ayat ti tunggal maysa. Agari kuma kada tayo ti kapya ken agtultuloy kuma ti salunat para iti bagbagi tayo ken pamilya tayo. Manipod, pamilya ken kakailyak ti ili anarbakan. Toy kumapkablao kada kayo. Mayor Edna Cabalo Sanidad, agyaman akunay. God bless us all. Narbakan na isang sangayan. Kakailyak dito'y galimuyot. Abersahin kayo iti daytoy nga Paskwa. Agyamanat iti patinayon na panagmaymaysa tayo, panagdadanggay ken panagiinayat tayo. Amang itumda iti panagrangay tayo amin. Ikarkararag kumet itagtultuloy nga bendisyon, iti tunggal pagtaingan, tapno marikna tayo, ikinaragsak iti tumunggal maysa. Naragsak a Paskwa, kinagasat at tawen, 2026 tayo amin. Ito'y anak kinkabsatyo, Mayor Jesse Balingsat. Guyod, kalimuyod. Dan 22 minutos. Kalpasan tu oras ng alas 7.
tunana dito'y Merry Christmas, Kuya. Great mo man Cabrales family. Nagkapureta kini Daniel Cabrales. Kunam ni Tony Boy Minusaba Palakol. Good pay my doll. Kablawak man namin adumdum ng taga-Ranyag, Santa Lucia. Nang runa ti pamilya Tobiera Minusaba, Ken Palakol ditoy, Chicho Bangos, Doras Bawas Ranyag, Santa Lucia. Agyamo na ka-idol. Pinagkablaw Tony Boy. Minusaba Palakol. Kablawan tayo roda pagayam Bit Alcantara Domino Melissa Cortez for the Lisa Reyes Beatriz Bas Ilan Melody Daplawin Clarita Domingo Isecho Balansay Kabugaw Suyo Ilocosor Astamutun Karapagayam Willie Romero Pinaglawan Santo Domingo Ilocosor Mr. and Mrs. Berelio, Redelina Domingo and family, Mr. and Miss Benamin Brenda Rante and family, Mr. and Mrs. Elimar Pez Domingo and family, the Barangay Nalbo, Santa Maria, Ilocosor. Astamot ng Jobeling Gawat Salon, Adelina Bugasto, the Rapidap Candon City. Kablawan tayo mo rin pagayang Jobeling Gawat Salon, Adelina Bugasto, Siderapidap, Candon City. Pastamo tingin Pilumino, Gakosan, Isberga Gakosan, ti Barangay, Danar, Santiago, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni Edwin Nasurin, Iskira, ti Banggod Abra, ni Tismina, ti Kaburaw, Burgos, Ilocosor. Kastaw kin Joper Bilaso, Joper Dangkikan, di Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocosor. Kablawan tayo mo da pagayam Bobby Gorospe, Laria Baba, ti Barangay, Pilpit, Santa Cruz, Ilocosor. Kastaw kin Mark Anthony Gratuito, di Villarica, Candon City, Dexter Galleta, Duga, di Pauk, Norte, Santa Lucia, Ilocosor. Astaw ti Bernardita, Libaton, di Bognay, Candon City, di Janice Smith, ti Rogunton, Latsika, ti Pantara, Villahermosa, Santa Cruz, Ilocosor. Ablawan tayo mo ni Cesar Ballios and family, ni Vincent Inigo Sr. and family, Ryan Ballios and family, Talangigan Sikin, Candon City. Hasta kin Henry Navarrete, Neria Navarrete, Jonathan Navarrete, Dinali Navarrete, Laja Amores, Gerardo Canton, Maria Canton, Lorenzo Canton, Landino Abungan, Marisa Abungan, ng Barangay Culayo, Bani, Pangasinan. Kablawan tayo mo ito pagayam April Abilio, Mary Joy Abilio, ni Rodrigo Abilio, ni Lanyo Rubang, ni Elsie Rubang, ni Barangay Amgate, Candon City. Astaw kin Rolly Gabaldon, Laperte, Binamin Andaya, ni Barangay Baringkukurong, Suyo, Ilocosor. Astaw kin Richard Chan, Dorsodan, Suyo, Ilocosor. Kablawan tayo pa ni Barangay Captain, Pedro Obuan, Barangay Kagawad, Alfredo Baclayan, ni Doris Ramirez, ni Barangay Mapilig, Sigay, Ilocosor. Hasta pa kay Milane Kabamban, Marcial, Delvin Ganadin, ni Barangay Tangki, San Fernando City, La Union. Kablawan tayo mo ni Barangay Captain, Joselito Magpali, Ricardo Sibayan, Frank Almirol, Jopilo Bagoyo,
Narciso Abasa, Nestor Mayer, kini Johnny Picua, kini Bangar Respan Radio Group, Bangar La Union. Pablawan tayo mo di Barangay Kagawan, Mario Barret, Barangay Treasurer, ang Lina Banto, Barangay Secretary Richie Guerrero, kini Barangay Captain Ricardo Bielog, kini Barangay Nagribkan Santa Lucia, Ilocos. Hasta Tinamor Salebo, Lorenzo Lawage, Oljeta Lawage, Ronnie Alcantara de Barangay, Barakbak, Galimuyon, Ilocos. Kablawan tayo mga Jubilito, Bustamante, Morenico Bustamante, Lorenzo Bustamante de Barangay, Patpata, Balawan, La Union. Hasta Ariel Lopre, Mariel Lopre, Yolanda Lopre, Roel Lopre, Manilin Ison, Lily Claire Ison, Lia Ison, Kenny Daniel Orbos, di Barangay Katulay, Bulinaw, Pangasinan. Kablawan tayo para Mr. and Mrs. Arnel Quaresma and family, Mr. and Miss Maribel Serrano and family, Mr. and Miss Gerald Quaresma and family, Mr. and Miss Alan Limon and family, Mr. and Miss Alexander Limon Sr. and family, Ken Punong Barangay, Erenyo Calip and family, Ken amin na Barangay Officer at Tulo Olo Norte, Santiago, Ilocos. Aplaura ito na Gapo, Ken Barangay Kagawan, Wawi Limon, Tulo Olo Norte, Santiago, Ilocos. Pablawan tayo mo ti Badwa, pamili King Garcia, pamili Tinumaba, kila Papaya, Villa Visosa, Abraham. Pablawan tayo Manepo, ti Gumintong, pamili iti Barangay Namatikan, Santa Lucia, Ilocos. Hasta kin Albert Cacho Almasan, ti Pilar Abra, Raymond Cadusio, ti Ambulugan, Narbacan, Ilocos. Pablawan tayo mo ti Apo Gabisla, Nandaya, Abilina Rocomos, Magday, na RJ Abilan, di Barangay Bitong, Galimuyon, Ilocos. Tingastaw kin Eric Paulo, di Pawa Bigan, City ni Lister, di Laplapog Villa Visosa, Abra. Kita tingoro binti basa, di Dani mo nagapo, kini Bobby Birds is Tolentino, di Barangay Toke, Villa Visosa, Abra. Di Dani na napalwan, in love. Nutimay sa tao, kitagay ayat, kasla sabong nga pag-ukrad, aglawlaw na tinatnuan tiragsak, nakaisim uray sa anpay, anamigat. Nalumanay amin nagaraw na, basi tabana agkatkatawa, awan aldawa malas kinkwana, uray agin inaw agkan kanta, si putam no magmag na, agin indayon tilungay na, di may libak ti motion na, uray may teklo iti karsada, kastamot no kasarsaritam, ipasindayag mantiman,
Nasarakan na tayo Rightman. Ayatin na inggat panumpalan. Siray tati Dani na Paulwan in love. Nagkapukin Bobby Beach. Tolentino ti Barangay. Toke Villavisosa Abra. Itatoy mo't na rutidani ni Pagayam. Renato Ting Orden. Tortiga Baknutan La Union. Tidani na Paulwan. Gapotay ayatin ka. Kayat kon ngay waksi alipaten. Kisakit na kem ngay nakpaspasaren. Kung kasakno na niyatin nakaramidon. Dadadamet ngumukok nisang. At darag iti darikmat agundaway. Agkapet panagangos, aglidem panagkitak. Awanin tirimat dagitoy matak. Adanggayan paragkapsot, yakon mayadang dagiti sakak. Itay na iayat mo ang may matangak. Itiniras ni sa kinigdaang nangidurong kanyak. Ang mga bita kon, imbis ko masaranayon na. Kit din ta mauyosin tiyangis ko. Sinalikodan na kon. Itsikan timadayo. Malani ragsak mo. Apagayatam awatek kida. Tamas pa'y gusto. Iti suminag pakada. Uray pa'y kasaman. Tiamin nugapukin ka. Awan sakit nakum ko, gapotay ayatin ka. Ilay tati Dani, ana Paulwang gapotay ayatin ka. Nagapukin Renato Ting Orden, Tortiga Baknutan La Union. Itatimot nga ruti may sa sunata, amay pakuyog tidwa adanewa. Ay balasa nga Ilocana na anos na to diyo mapagtalkan simbolo tay Ilocana abalasa ayat mo ay ingami kalkali kaguma adu nga arapaap sikat kay papanan sikat ay gamin di ka
natayin ka maliliwag. Gamen nakatikay lukwan kay amyanan, natarnaw na sinaw, napudnuti ayat na. Dumisem tay balasang na ilokana, ranyan natayin ka maliliwag. Gamen nakatikay lukwan kay amyanan, natarnaw na sinaw, napudnuti ayat na. Gamen nakatikay lukwan kay amyanan, natarnaw na sinaw, napudnuti ayat na. Manipot, tinagan til LGU officials and employees, ken ti pamilya. Kablawang kayo ti aming nga kakalya. Iili tayo nga banayoyo, tinaragsak nga Paskwa, kinagasat at barumatawen tayo amin. Ado a version winno kay papanan ti Paskwa, itunggal maysa. Ti kay papanan ti Paskwa, para kanyak, amin nga intay aramiden, ket intay latay lagip tinagan ni Apo Diyos. Tapno ti intay aramiden ket mayan nato ti inna pagayatan. Toy anak ken kabsatyo nga kumabkablaaw. Toy napudno ngang serbi kada kayo. Public servant Alex Lam. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising aglako tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Aglako na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da. Adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Ti Espiritu ti Paskwa adda kuma kadatayo. Agyaman tayo, ti Apo, nga iso ti poon, ken kapo ti Paskwa tayo. Ngem, iti baet, tin tayo panangrambak, iti naisang sangayan nga aldaw tayo, Kristiyano, laglagipon tayo mat, ti salunat tayo, taday to ya panawen, ti ado ti cake, arak, karne, ken dadumapay. Ano masobraan tayo, ket mangipaay ti parikot, iti bagi tayo. Aywanan tayo, ti salunat tayo, tanaragragsak met laeng no kaden na tayo ti pamilya tayo. Kaduak ni Claire nga sawak, ken dagiti anak mi. Kablawang kayo iti tunggal maysa. Merry Christmas and a healthier New Year kadatay amin. Simple pleasures are made special too. So dito iti panang-commence, panang-rugi, iti panaka-construct na. So nga dadatoy groundbreaking ceremony na naramid kahit nasa awan nga full blast the implementation datoy panakabangon ti community airport ti Quezon City. Una
na pong activity natin, embankment, para yung kalsada, pumantay po tayo doon sa kalsada natin. And yung finished product po kasi natin, we have to be even higher than the road elevation. Paay ko di Nabara Kablao ko, iti daytoy a Paskwa, sa probinsya ak ito'y Lukosud. Sapay kumata tibaet, iti paspasamak, ito'y a tiyempo, sagrapen tayo ti bendisyon. Ken iti kinaragsak, ti panangrambak tayo, ti kapitasan, a selebrasyon tayo a Kristiyano. Manipod iti pamilyak, naragsak a Paskwa, ken nagasat ang barutawen tayo amin. Kaya anak ken kapsatyo, Bukal Boy Hernelia, hindi aman akunay. Dapat sa kapulgod 5 minutos kasangwanan ti oras ng type alas 8 ng type pakada. Kablawan sa rode Kantoban Rondalia Group. As ka na pagayam Alejandro Culas Banwa, Carreño Dimas, Willie Martin Vergara Ginatang, Richie Bakdayan, Fernandez Galaso, Niglin Gayadan di Barangay Kalomsing San Emilio, Ilocos. Mastamutin nakablawan tayo ni Barangay Captain Edencio Banwa, Barangay Kagawad Arcadio Gumalio, ex-Captain Roberto Balvin di Barangay Sibsibbo, San Emilio, Ilocos. Kablaw dahil itong nagkapo kini pagayam Alejandro Culas Banwa di Barangay Kalomsing, San Emilio, Ilocos. Hasta mo itong Nadila Rivera di Green Valley, Baguio City. Ni Randy Saplor, ni Salapasap, Kabugaw, Ilocos. Ni Juan Ramirez Ortega, ni Jean Garcia Ortega, ni Jolie Navarro, George Ramirez di Barangay di San Fernando City, La Union. Kablawan tayo mo da Mr. and Mrs. Renato Mirna Pascua de Ortega Bacnotan, La Union. Dionisio Dacanay, Clarita Ragos, di Barangay Calautit, Bacnotan, La Union. Pastaw ti Barangay Captain Alfredo Cawes, Barangay Kagawa, J.J. Coeco, Geoffrey Cadurna, Linda Palo ni John Byron, kina Virgilio Ambawag, di Barangay Banokal, Lidlidda, Ilocos. Kablawan tayo mo ni Sila May Romero, Salvador Romero, Fidelina Romero de San Miguel, Burgos, El Pangasinan. Pastaw king Lori Gayaw, Emily Tumopia, Tanabel Tumayo, Marilyn Antolino, Hermenia Ramos, di Barangay Kalitong, Burgos, Ilocos. Pastaw kablawan tayo pa na pagayam, Eliboy Labindino, Emily Labindino, Melchor Labindino, Angel Labindino, kay Roelio Ligaspi sa Barangay Gilong, Dalawa, Lilam, Ilocos. Good evening, Tatang. Watching from Antipolo City with Sound. Hello, Sound. Kumusta na?
Siguro, nagsiselfon ka na naman, nakapag-review ka na ba? Ala, sige, mamaya, tawag ka, usap tayo. Kablawan tayo mo na Angela Fernandez, manariman mo magbibuya, di live Facebook ti programa, sa aming ayo kinandani, Tilokanja. Kablawan tayo pa in Agosto, Legazpi, di Juanito Alcantara, ti Barangay Talyawin, Tagudin, Ilocosor. Hasta Enrique Rivera, ni Michael Katabay, Doming Carolino, Bonifacio, Pilong Divina Jr., Ray Bain, kini Edwin Sullivan, Silong Philip Marketing Corporation, Alaminos, Pangasinan. Kablawan tayo muli Janus Caro Orpilla, Yanis Orpilla, Dante Orpilla, Crisanto Gabayan in Family, Nanaya Gabayan di Barangay, Salvador Sikin, Candon City. Mastaw ti Macario Abaya, Jose Abaya, Warlito Abaya, Jomar Abaya, Clarissa Abaya, Cyril Abaya, Mi Abaya ti Sitio, Pantar Villa Hermosa, Santa Cruz, Ilocos Oro. Mastaw Kendelia Kidangin, Leo Kidangin, Ricardo Calagis, Roselyn Calagis, Reynalyn Dumpain, Mirialin Benito, de Barangay Sariwan, Salcedo, Ilocos Oro. Mastaut kin Armando Muñoz, Roger Sibayan, Domingo Lopez, Rodolfo Pablo Dante Sibayan, Rodel Coloma, Rodrigo Macanas, Herminio Miren Fernando Pablo, de Barangay Losong Norte, Bangar La Union. Kunanya Angela Fernandez. Hello sir, good evening sir. Kastamting ka na imbag ng oras kung kanitong tiday tuming ka para mibuya ti live Facebook ti programa sa aming ayo kindandani Tilokanja. Kablawan tayo mo da Mr. and Mrs. Marshall Mila Olvinado, Mr. and Mrs. Eli Gloria Olvinado, Mr. and Mrs. Aurelio Nora Castro, Johnny Olvinado, Guillermo Olvinado, Catalino Olvinado, Fred Olvinado, Roger Olvinado, Astau Tentede Olvinado, Pedro Orpiano Rodi Biaye, Lobi Castro, Lubina Castro, Amina Pamela Olvinado, Orpiano Olvinado, di Barangay Patpata, Balawan, La Union. Kablawan tayo mo ni Sofia Tabuyo, manariman mo nagbibuya, di live Facebook ti programa, sa aming ayo kinandani, Tilokanja. Pastaw kin Mila Valdez, Marlene Pariñas, Loleta Pascual, ni Teresa Valdez, ni Barangay Langigan Sikin, Candon City. Alawin papagayam nila. Agsipod tribos manin, tiuras tayo tiday tayo programa sa aming ayog kinandani, Tilokanja. Kit padaanan ito manin sa sangbay, kita may daya wapagtengan nyo, tikas mo lang oras, alawin papagayam nila. Ibati min tinaimbag nga oras, kendra biyo amin apada-pada. Itinagan ti Master Control, ni Engineer Alex Molina, hasta mo tin ti TV sa TPN Channel 13, ni John Vincent Gomintong, kinto'y pagayam yu, Manong Lito Alcantara, ito'y I love you all, babayo.
Selebrasak man ti naragsak ken napnuan ayat akablaaw ko iti daytoy a Paskwa. Sapay kuma ta ti mensahe ti Apo tayo nga ni Jesus, iso kuma ti adda nga mangtignay kada tayo tapno iti kasta, maiparik na tayo met ti ayat ti tunggal maysa. Agari kuma kada tayo ti kapya ken agtultuloy kuma ti salunat para iti bagbagi tayo ken pamilya tayo. Manipod pamilya ken kakailyak ti ili anarbakan. Toy kumapkablao kada kayo. Mayor Edna Cabalo Sanidad, agyaman akunay. God bless us all. Narbakan na isang sangayan. Seven Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Nang magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Ang dapat babakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Bakuna muna, una sa lahat. Yeah! Do it na yan! Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ng pitong ito. Seven Healthy Habits, go na go! Para sa Healthy Pilipinas! Iti daytoy nga isasangbay iti Paskwa, iti dawat ken kararag ko, iti ama tayo sa dilangit, ket pada-pada kuma nga iti salunat, karadkad, ken kastamat nagtultuloy nga pamindisyon, iso kuma ti adda nga ipaina ti sa tunggal maysa kada tayo. Kada kayo ay kakailyak sina San Emilio. Ket sapay kumata, pada-pada tako amin ay nasalunat, as inta ko pa nang silibrar iti panakayenak ni Apo Jesus. Diyos unay ti agina, ket matagot-tagot ako amin, nakyang o, nan ilit ako ay San Emilio. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas.